Evo danas otvaramo Xiaomi G24i Gaming monitor. Dakle, ovo je jedan od modela iz nove generacije Xiaomi monitora, koji je namenjen kako igračima, tako i svima koji žele dobru sliku i osveženje od 180 Hz po pristupačnoj ceni. Kutija je klasična Xiaomi, jednostavna, čista, bez viška detalja. Dakle, idemo da vidimo šta se nalazi unutra. Kao prvo, imamo kablove, HDMI kabel, naponski adapter i naravno stalak koji je prilično težak i stabilan, uz koji ide čak i mali alat za zavrtanje šrafa da se postolje lepo učvrsti. Tu je i korisničko uputstvo. Ali mislim da se većina nas odmah baca na glavnu stvar. Evo ga, sam monitor. Fino je zaštićen sa svih strana, vrlo tanak okvir, a pozadi ima prepoznatljiv Xiaomi minimalistički dizajn. Na zadnjoj strani imamo HDMI i DisplayPort ulaz, plus priključak za napajanje. Postavljanje je jednostavno, stalak se lako ubacuje i fiksira. Kad ga uključimo, odmah se vidi da je ovo Full HD panel od 23,8 inča sa VA tehnologijom i osveženjem od 180 Hz, što znači izuzetno glatka slika, pogotovo u brzim igrama. Ono što odmah upada u oči jeste odličan kontrast i solidan prikaz boja, čak i pod većim uglovima gledanja. Ali za početak, za ovu cenu, dizajn i performanse deluju više nego obećavajući.